kadon ru ka jaka songkai. Jadi dong. Tidak. Tidak. Oke. PI jaka songkai. Itanat bah ngan klip foto. Hei. Tuh guys. Ini bikin jonga. Niwan hang niwan songkai de kani. Ini rasanya ada semen. Oh, halor kani dang asu sakawat semen. Kini pe. Tapi orang gedeng de semen. Halor semen polis ya sakawat semen nang ta ini upaya ru don hakador rudeng. Ndem de upaya udah semen. Kini pi. Sitai telok sob tu do trau uskum ke bawah ta. Baik ini lakum gedeng baik. Ndem de mangah ba yok tak dalam dewa nom ngej la don ki prok perjor jung pi boy tu kana ba de gedeng mo. Dia kan kapak ada hani hasil kiling kumba lai kilometer na surang ang sina kalay mer ketu kebut pi ketu ke uniu deng bi tenan ngai ngade breu ba bha ban pet ya ki natural mo deng tenrai la ne ki jingthung ki ba ande ba susna de ki community jadeng ke ta ki basna humne komrung itanat hi uni o ayu phalang ro itanat kan kita yo la se phim pat yu tip hai ga kiling ga don na leng ke badan sini than phoi jungi te ke ba mut banwan sini sa than kiling sasu sat speak na po ko kelmap ta ai ga ka pung ga badan po kiling dai dang sna jadi ni kadang sna dang hani sistem hi ba lockdown mo hadin jok lockdown ke la ma sna ai kani o em swa lockdown ke ta ko la ha ba jika la don himak la akar la hektar de su la akar la hektar imat ha ba te ni asu banyai mar ba ni la su thai banyai islam ni ta kayak gitu yo lang do pi ha haton hap ko oh ay hato ti ai da ka gandan ma tak berbol like kin pesta ini jika ang sawan jungok biang da kela dep ya mentah kin dep tu entah unero de do semen ko nom ong de do de ma uni de original hasnong try jungi sisnong jungi khat yu neo de serangan tengam tip sisnong jong pi yol se don ki perlok ki bapak ini ke video ke jonga ki badan la jong ke kerteng te subha sa su komen te ngam tip sisnong jong pi ong ai yu ni kan ngam tip sisnong jong pi ong ai yu ni re sisnong jing ong de usken ane si pi la pi ong do se ni ong usken ke tu baik jadi internet hapon men met o shai ringin no de phi wala ot jrong ta kai ta baik jadi internet ni surok ro baik internet kilong kumur atau surok badan hakim kai badan hakim andai kam dai kedai gini ke real andai ke fake mah nukse ngaruh song ni nukse mempat hera ni i hadai becen ni jing di dai nuksa ngar ngol asim bang ala thong ni jau neu ding oh tip ding yu ni ngam tip tai jau ni ngam tip ni odis na kor ni des na kor tang ba di dang sunte ko ni de ding sa kini bahaya kan ni jeka đấy ni bahang de ngambil phalau tu yang bantung đâu ni ni cha dengan la yo phalau tang la thong yu new de ngaro ban phalau yang en de ke barin ta bangan ong ban yang lok orang pat den lok tu mah jindang la den lok jing sang ala ana ni khamat dengan la yo lok dengan wat be ka lok ke bahaya phalau pi
Yang banyak tongdeng sibun. Ini udah urus piang. Kita. Ini bah bantung ini gede. Ban bahaya ngi mai ong miok pelau bah. Antar ket bet ni sekemat banyak lok baik bah pelau. Tuh, ini udah ngamtip dah yuk dong ni. Ngar ngamtip ini udah. Stay bah dai. Baik ini kepung bitnat bah kan ni. Dokhar babon. Wow, dokhar. Piti dokhar. Ngamtip view ini. Dokhar. Tuh. Oke. Yuk lah save. Dan ki perlok ki bapak ini ke video. Ki ba hek pelau mah nak kalian ke perlok kan thai. Sa ai pelau lem yang ku mangalok nduk meneh. Ai pelau lem mah. Sang bang thong deng kum ni ngaro. Basai dang la rus paang. Masa kum ni ngan la ngaro kan thong. La dang snapak ro. Tang mangan thong kan. Marga itnat bhai jidde. Sakan mau dal adep ya kan ka jaka pilak banwan kai hani hapok kiling. Entah. Kadon ru kan ka water pump di tanum. Entah. Oi mah. Kaniro yo piong ngade gedeng pamdai kan. Di dak simen kan ni. Hi. Oh, kadon kesim. Akan lek tebah mah. Oh, peci kerak dok kha vi. Oh, kerak dok kha kan ni. Peci ni ketu dok kha. Ketu dok kha kan kerak. Oh, kamdai pelang di dak simen basusna kan. Nganamut ke di dok kha, nganamut di sa ke kleng kerak dok kha. Kamdai pen. Dai manda ke tu dok kha basusna. Wasui ai mau perlong. Tuh. Ngalengok meru ngamut bersim itu dok kha kan meneh. Taram yok kan. Dah, ini usok pan. Tu pi ong basusna udai basisa. Jackfruit he. Jackfruit. Tuh, usok pan. Pan ba he babon met ha. Kan teli rai. Don himat lai spa teli. Lai spa teli la don ni usok pan. Dah. Malai ha take away jakaro. Tip ki la yo ni. Mula uno ni tip, harap ngam-tip ni. Ini disemberin. Ya. Oh. Jadi ngan tebah. Itu terau om di terau. Lah. Man mu di ayu, udah ku bam deh pula. Dia semen ke. Ini usik. Om deh usik pulang deh. Dia bandar semen. Pi, kejing senarai. Tangan klip foto mah. Yes. Oke. Saja ni, kena kedeng. Tapi pet pinong kedeng, tapi pet pinong kedeng ka. Kedeng hek bah beraput man om dai. Dai bala susna, tong nak klik foto mah. Okey. Tak kan. Dan. Ni. Itu nak dai ni ding. Oh, kepung. Lang dia dah kepung sepok pen. He kepung pi tu ko Katu kenga meneng lang perkat ngade dah kadeng. Nang lawan tebah belang ngade dah semen. Mandi menda kepung. Kayak bah pipet juga ni ke video. Pi pelak ruban ai. Like. Pin share. Pak subscribe. Kan mau nang klik ban share sikit perlok ke jong pi mah. Dah kan lembaga yang share jong pi ngan like syuk ban pemik tadi coba video ke ban sawan. Dai. Kejeng karsan ng jong pigay. Ito. Kani jakabi ito na. Oh, so beautiful. Great. Kajakabi ito na bah ikop bah ban lek kok dai. Tang ba ngam yok kok dang yok ngala lek ke. Dang yok kok teng ngala lek ke. Sama ni. Ni ito na bah. Hado ka dekat nevi kejeng sina. Wow. Tuh. Saya share sikit perlok ke jangpi. Malah pemik video kang selami. Tapi kita sengaja ke Tairo. Jika ban rung. Menang rung teh teman tempat yang video.
pet ni hati nak nu ni hati ngai wating ai ha tu hati ni ngam nut benut kita ngam nut ngah habis pet na subhan sawan mo kiba ha dala play ya kani ka pak hang ni sawan kai mo ki prolog ba pet ya kani ka video ko jangan hey ini pas sini ini deh kan ini no betul bidang sompat sejak pakai hektar sih kalau mulai hektar ambil lagi akar lagi hektar oke kan jadi kah jadi gani dia ke parking jadi mau balik parking mati kan ni ani wow jadi tenan itu ki perlok ki bahek pelau sa pulo ingan Instagram mo radhon manar pulo Instagram hamba yo ki pulo kelak banai pelau ingan bangaru ngan lek ni ke oh ya kan sik parking no this is parking so dainty so beautiful nice kenapa ini ke jaga kalau nggak aduh oh gedor sudah serem parking besar